Hartlike welkom by Agri Monitor. Dit is weer sopnat, die riviere rol en die damme word vol en almal is gelukkig. Vandag kuier Wally Roo, bekende landboukenner by ons en ons gesels oor 'n groot kwessie, die rooi lyn. En daarna gesels Ilani Smit met die oud-minister van die omgewing, bosbou en toerisme, Pohamba Shifeta, wat sy swanesang sing. Vandag in die nuus, hy is skaars in die tuig as die nuwe landbouminister, maar Dr. Mac Albert Hengari is reeds in die nuus en dit is nogal nie vir positiewe nuus nie. Ander nuus is dat Theo Ngitila is die nuwe uitvoerende direkteur in die landbouministerie. Vandag in die nuus in Agri Monitor gesels ons oor die rooi lyn en die NLU sê dit beoog inklusiewe landbougroei. Ons gesels ook later met Wally Roo oor die kwessie van die rooi lyn. En natuurlik die baie goeie nuus is die riviere wat vloei, die damme wat vol raak. So ek gaan vir julle 'n bietjie syfers gee, ons wys vir julle lekker foto's. Von Bagdam is al 64,9% vol. Swakoppoort loop oor in die sluise is al oopgemaak en staan op 104,4%. Omatako op 80,8%. Danviljoen op 64,1%. Die groot nuus is die Hardapdam. 'n Rukkie terug, nou die dag nog, het die Hardapdam op 5,5% gestaan. Nou staan dit al op 74,9% en dit is sterk op pad na 80% toe. Ons hou dit dop, die mense daar en Namwater hou dit dop om te besluit wanneer die sluise wel oopgemaak gaan word. Ook in die suide, die Nautedam is 62,1% vol, Oano by Rielbot 68,9%, Neckartal staan op 91,3% en baie goeie nuus, die Omdeldam daar by Omaruru is ook 26,3% vol. Nou ja, daar word nog steeds reën voorspel en die damme gaan dus nog invloed kry. Baie welkom aan Wally Roo, bekende landboukundige. Baie hartlik welkom weer by my. Dit is lekker om jou hier te hê. Dit is altyd 'n voorreg om hier te wees, dankie. Laaste ons mekaar gesien het was 'n droogte en ons het gepraat oor vleispryse en nou rol die riviere en die damme word vol, so hoe wonderlik is dit nie? En almal glimlag. En almal glimlag en dan sommer 'n hele nuwe die gemoedere het sommer gelig en almal is vrolik. Mens kan dit aanvoel, ja. Maar daar's altyd 'n kwessie. So hierdie keer gesels ek en jy oor die rooi lyn. Die rooi lyn is weer op die rooi tapuit en hierdie keer in die parlement ook. En wat is die groot kwessie oor die rooi lyn? Weet, my pa was in daardie tyd was hy 'n vee-inspekteur en waardeur hulle gegaan het en watter verskriklike tyd dit was. Maar hoekom is dit nou nog steeds na al die jare so groot kwessie?
Miskien moet ons net kyk na 'n kaart, dan kan ek dit makliker verduidelik. Ja, wys ons die kaart daar, dan gaan ons weet hoekom. As 'n mens nou na die kaart kyk, sal jy agterkom die land is in verskillende zones verdeel. Die rooi gedeelte wat mens sien, die wat genoem is ou Caprivi, wat nou Zambesi is deesdae, dit is endemies aan Bekkenklauseer. Dan die gedeelte tussenin is 'n soort van 'n buffersone wat hulle keer dat daar nie Bekkenklou deurkom na die suidelike gedeelte toe nie, en dan die wit gedeelte uit die aard van die saak is Bekkenklou vry. Dit Ja. is ook so verklaar deur die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid. Nou, as jy mens nou goed kyk na die plase byvoorbeeld net suid van wat hulle noem die rooi lyn, die sogenaamde bandplase. Die bandplase het ook hul eie vereistes wat meer is as die ander om byvoorbeeld hulle diere te bemark en dan vir uitvoer te laat slag. As 'n mens nou kyk waar kom die term rooi lyn vanaf, dan moet 'n mens nou teruggaan na, ek dink die jare was so 1880 rondom, as my syfers nou reg is. Toe was die land genoem Duits Wes-Afrika. En synde in Duitse besit was hier 'n klomp van die Schutztroepe soos hulle genoem het in die land, en toe breek daar rinderpes uit van die noorde se kant af. En rinderpes onder perde is dodelik, want dit maai onder die perde. Ja. Toe het die Duitsers daar 'n heining of 'n draad soos ons hom noem gespan, juis om jou rinderpes noord te hou. En ongelukkig het hulle op die kaart die lyn in rooi ingetrek, en dit is waar die naam oorspronklik vanaf kom. Maar dit was eintlik maar 'n heining gewees om te keer dat daar sekere diere siektes, in die geval rinderpes, kan oorkom na die suidelike kant toe. Nou as 'n mens nou die geskiedenis van die land vat, jy kom omtrent 80 jaar later, hier by 1961 spesifiek, toe was daar 'n groot uitbraak van Bekkenklou in die land self. Met ander woorde, dit het, kom ons noem dit, oorgespring oor die grens of die heining of wat ook al. En dit was nogal dramaties geweest in die land om te sien hoeveel diere daar dood gegaan het onder daardie omstandighede. Nou ek was nog klein, maar ek onthou my pa was ook betrokke by daardie gedeeltes, en dit was tye wat lank van die huis af was. Eerste instansie om hierdie tipe van diere op te spoor, hulle te identifiseer en dan die hele, kom ons noem dit, gemors onder beheer te kan bring. Soveel so dat in die tyd daarna is daar nog heininge gespan wat hulle deesdae noem wildwerende heininge. Op die kaart kan mens hulle mooi sien, die blou wat daar aangedui was. Met ander woorde, dit is al in 1961 en van daardie tyd af is die beheer rondom die siektes, dieresiektes baie verskerp. Met ander woorde, dis die laaste keer wat Bekkenklou uitgebreek het in die land suid van daardie heining. Nou intussen, na onafhanklikheid is die land vry verklaar in daardie gedeelte wat hulle noem die vryzone. Met ander woorde, jy het toegang tot sekere markte as gevolg van die feit dat daar nie Bekkenklou is nie. Nou die vraag, ons sal my sê die warm vraag is nou, hoekom, waaroor gaan hierdie storie? As 'n mens nou weer op die kaart gaan kyk, as jy sien, daar's 2 riviere in die noorde. Op die kaart aan die linkerkant bo is die Kunini rivier, met ander woorde 'n natuurlike grens tussen ons en Angola, die noordelike buurman, en dan aan die regterkant is die Kavango rivier. Met ander woorde weer eens 'n natuurlike grens tussen die lande. Maar daar's 'n gedeelte tussen die 2 riviere wat diere heen en weer beweeg. Hulle beweeg heen. Ja, en veral in tye, omdat Angola meer heen kry as ons oorigins, gaan baie van die diere in hierdie droogte tye oor Angola toe, onbeheerd, en hulle gaan wei daar ensovoorts, en met die terugkomslag uit die aard van die saak, dan breek daar gewoonlik weer Bekkenklou wat hulle opgetel het aan die ander kant. Nou, dis maklik om te sê, skuif die lyn tot daar. Angola op hierdie stadium stel glad nie belang om veeartsenydienste te lewer nie, dit is nie vir hulle prioriteit nie.
En die ding is, dit is 'n redelike lang grens daar om te patrolleer. Ja. En jy het die bilaterale, soos die Engelse sê, commitment nodig om wel daardie ding te Waar daar 'n patrolleer. gebrek aan is. Waar daar heeltemal gebrek in is. Ja. So om die lyn sommer net te skuif gaan nie werk nie. Daar is ander metodes om dit te doen. Byvoorbeeld, wat al reeds geïdentifiseer is dat die lyn aan die regterkant daar by op die see uitmond kan wel in die Konini-streek opgelig word tot teen die rivier. Ja. Want daar was lanklaas 'n uitbraak van Beck and Clow. Want dis eintlik onregverdig. Daar's sekere dele wat vir baie lank al nie meer siektes het nie, soos byvoorbeeld daar. Ja, maar nou moet jy ook gaan kyk aan die ander kant, waar breek dit gewoonlik uit en wat is die kapasiteit van veeartseny om sulke goed te hanteer. Hulle tree gewoonlik reaktief op, ten spyte daarvan dat hulle ook inentings veldtogte het, maar hulle tree gewoonlik reaktief op, redelik effektief. Maar ek dink nie die kapasiteit is daar om daardie grens totaal al te patrolleer nie. So, ander goeders wat hulle in plek kan sit is om byvoorbeeld die plek in kompartemente op te deel en dan in 'n spesifieke area. Indien dit nie Beck and Clow is nie, dan kan daardie gedeeltes se vleis ook uitgevoer word. Dit is zoneer. Ja, zoneer ja. Ja. Of kompartementaliseer is die mooi woord wat hulle ook baie keer gebruik daarvoor. Nou as mense nou gaan kyk byvoorbeeld die abattoirs in Rundu en in Katima, is albei A-klas abattoirs wat kan uitvoer na Afrika en ook suid van hierdie heining, die veterinêre kordonheining. En ewen as mense gaan kyk in die Zambesi streek wat endemies is aan Beck and Clow, kan hulle ook onder sekere vereistes van veeartseny wel die vleis uitvoer. So, daar is geriewe in plek. Die probleem kom natuurlik nou by waar die staat sekere dienste moet lewer soos kwarantainekampe, waterpunte ensovoorts. Of hulle onderhou die goed nie, of dit word gevandaliseer. Met ander woorde, die produsente trek swaar omdat die regering nie hulle gedeelte nakom nie. As mense gaan kyk presies hoekom sulke goeders gebeur, dan moet mense gaan kyk die produksiestelsel daarbo is kommunaal. Dit verskil totaal al van byvoorbeeld 'n kommersiële entiteit. Ewen jou kostes daaraan verbonde is heeltemal anders by kommunaal as wat dit byvoorbeeld by kommersieel is. Verder byvoorbeeld die organisasie daarbo, as mens nou vat in Oshikati staan 'n abattoir, die kom nie van die grond af nie, want kort is daar weer een of ander politiek of ding betrokke en dan werk jy vir 'n rukkie, daar werk jy nie vir 'n rukkie nie ensovoorts. Daar selfs leerlooiery wat daarbo staan. Die het 'n toetsloopie gehad en na die toetsloopie staan hy. Nou Die Bully Beef fabriek. Dis reg. Ons het al so baie daaroor gepraat. Ja, alles staan net daarso. Ja, jy gepraat het van die Bully Beef fabriek. As vleis gekook word, kan dit uitkom. Ja. Glad nie 'n probleem nie, maar om een of ander rede word die goed nie benut nie. So daar lê die potensiaal, maar dit word nie benut nie. So op hierdie stadium gaan dit moeilik wees om byvoorbeeld net eenvoudig die lyn te skuif. Maar daar is wel planne om die lyn te kan skuif oor tyd. Ja. So aktivis Job Amopanda, hy het weer op sy neus gekry in die hof oor die Roelyn saak, maar hy het aangedui hy gaan egter appeleer. Dink jy hy gaan suksesvol wees in die hof of weer eens nie? Kom ons stel dit so, die betrokke persoon het in hierdie aanloop van die hofsaak tot op die uitspraak na die dag plaasvind het onder andere aansoek gedoen dat hy nie die kostes hoef te betaal as hy die saak verloor nie. Nou snaaks genoeg, dit is wel aan hom toegestaan. Dit is die eerste vraag. Die tweede vraag is, as mens gaan kyk die regter se uitspraak na dese, het hy gesê die saak word geskraap van die rol af. En onder andere, as mens gaan kyk na die verdediging, hulle het op 'n tegniese punt aansoek gedoen dat hulle hoef nie eers hulle getuienisse te bring in die hof nie, want die saak hou glad nie water nie, wat op die eind in die uitslag wel die geval was. Tweede instansie, daar is sekere regsprosesse wat moet loop. En die mens moet nou maar kyk hoe dit werk.
Nou as hy nou op hierdie stadium wil appeleer afhangende van die regsprosesse en hy kon nie eers hier finansiëel bykom nie, hoe gaan hy in die appelhof bykom? Net 'n vraag. Ja. En tweede instansie sy nie die saak van die rol geskraap is, hoe gaan hy dit weer terugkry op die rol? Met ander woorde, soos die Duitsers sê, dis nie so eenvoudig nie. Dis nie so eenvoudig nie. Wally, baie dankie. Ons gesels weer. Yeah, my name is Pohamba Shifeta. I'm a member of parliament, the former minister responsible for environment, forest and tourism. So can you tell us a bit about your period and the time spent as a tourism minister and wine minister and forestry minister? What do you think some of the achievements are during that period, and also some of the challenges that remain at the ministry? Yes, I have been in that ministry for more than 12 years, and a very exciting sector. In directing with people who have got passion. Even our staff who are professional, they are very passionate about environment, nature conservation, and tourism. So it was a very exciting moment in those 12 years that I've been in the ministry. We have, I can say, we have achieved a lot in terms of environmental protection, nature conservation, and also improvement on the tourist arrivals in Namibia. Despite that, we had a breakdown because it's a result of COVID-19. So we have recovered. Right now, we can talk of almost coming closer to the tourist arrivals numbers that we had prior to COVID. So we are getting there because we put up some measures and some recovery plan. And that recovery plan helps the industry to take off and to accelerate the arrivals of many tourists, not only from those source market that we had previously, but also new markets were established. Yes, in the ministry, we managed in those 7 years, we managed to establish under poaching unit, and we trained some of the members of the unit. They were trained and they were well equipped, and that's why we have reduced the poaching incidences in our national parks. And also, one thing that has been really a challenge is human-wildlife conflict. As you know, that the numbers of our wild animals have increased. We have now population than ever we had before independence. You can say that it 3 times or 4 times than we had before, and that's why we have reintroduced these wild animals in the areas where they're extinct. So they were there, but there were no proper conservation. So, and we have also introduced to communities to get enticed to and they buy through benefits. And when they get benefits, they also look after these wild animals and they look after the general biodiversity. And we have successfully done so. Community members, although they go through insurance, especially human wildlife conflict, which escalated now everywhere, especially in the areas where you have the human population, large population of
human beings, and also the encroachment as a result of development in the habitats of wild animals. That also exacerbated the conflict. But we have come up with some interventional measures. One of the intervention measures is to increase the amount we offset for losses of their livestock. Uh, we have the late one, the late increment is on the cattle. So when we started cattle, I found it was around 500, and it went to 1,500, and eventually it was 3,000. And the last year we have decided to put it 5,000 because we were looking at really the value of the animal. And this year we have reviewed it again, and it's now 8,000. And 8,000, especially in the communal land, we have researched that, and our findings that normally a cattle costs about, a heifer costs between 5,500 to 8,000. So a person who lost a cow can go and buy that once that payment is done. These payments are really, we have to look at the well-being of our people when they lost their properties. Same applies to land when the crops are destroyed, other livestock like goats, sheep, donkeys, and so on, and horses. So all of them are covered, and also injuries, human beings who are injured by wildlife. We also covered that, and assist the families who lost their loved ones when to prepare for the funeral and other costs. So these are things that really we have done to appease. It's a part of appeasement to these communities. Because the communities, we have to come up with some measures to entice them, and also to make sure that these communities are still able to embrace nature conservation. And the other benefits that we have uh, accrue to communities is that now the communities in the parks and all surrounding the parks were the only ones receiving some type of benefits like concessions, tourism concessions, hunting concessions, and so forth. But now we have also extended to other communities, even traditional of communities that are either recognized or not recognized, but they were historically they were driven from those places to make a space for parks. So we have gone through that, and we have directly awarded them concessions. And this has worked so well. And many people used to complain about private operators. These private operators, they operate something that a concession that belong to communities. They are not. These are not their concessions. I have decided that time that we must, by all means, 70% of concession we give must be given direct to communities, and they will go on open tender to look for operator, that's the investor. So you could see now many lodges that you see in either conservancies or in the parks that are there. They belong to communities, but they are being operated. We have an agreement, either 20 years or 25 years, that operator can recoup his investment. Then afterward, the community will decide whether to operate that lodge or that concession on themselves, or they can still continue or get another operator or investor to continue with them. But that arrangement talks about ownership of our natural resources. So it's a joint venture between a community and that particular operator, and the communities are happy with that. So, and that is what we have arranged, and I hope it will continue like that, because the communities must have the ownership of our natural resources, because they can derive benefits from there without even depending on external funding eventually.
Some of them are doing well. They build schools, they build clinics, they supply water to their communities, and they electrify villages. And this is out of this income from the concessions. So I'm happy with that, and these are things that make me happy when I visit those communities. What we needed to improve on is just the management of resources by those communities, especially funds. That you have clever people who exploit the majority of community members and only then have a club to enjoy the funds. But that one we have already put up measures to ensure that in the new law, we will be able to improve on that. Moenie volgende week se Agri Monitor misloop nie. Ek en Wally Roux, bekende landboukenner, gaan nog gesels oor die groot kwessie van die rooi lyn. En dan natuurlik die lekker reën. Ag, ek het wonderlike nuus gekry ook en pragtige foto's van hoe mooi dit daar lyk in die suide by die leliepan, maar daai lelies blom nou nie meer nie, maar voorspellings is dit gaan nog steeds reën. Ry veilig, bly veilig en moenie lopende riviere oorkruis nie. Mooi loop. Totsiens.